ko ke hu fa mo I he talamalo fonua mga he talafata ko do be fa anga we to ake poloklaman kai ata mo ai fa nga mari ko ni ke fa ha ka to ai ki poloklama ko ni ko e fa tala no be ki tom fa pa ya ki he vakai tunga ku yai ma ha ka hi ngo pe me va pe pe fo ki he tunga ko ia o ku yai ene vakai ki he tau nga uno tu ko ni ke te ko ke fili ho tau pare mia pe fo ki ke ne toki fili ko ia ka kabineti tene tataki ko ia fonua I tau fa ko ni ka hoko mai fa tanga be ko ngole rea te tau proklama ke te motol ke apina pe fetu ke lava fanongo ai proklama fe fini o kuma fe ke tata le ki motol ki he proklama tam tata be ko loto be ke tali le tom fa pa ia pe me ne fa o ke ma proklama e tom fa malo e tau mau e hon malo mo e ngawe lahi pe me va no mo fe ha ke tom fa ki ho wani ko e fiafi moni ke hoki eni wawa oni. Koi. O si benefitu. O si wiko o si mo e lahi uho uha pe ai wawa oni o lau fia upi te kaungo we. Taim tatau pe o ku kei hoko dwai pe ai lahi e tau kanseri u wakapuna. O ke mau fu ilo whakapapau poko e makatuunga meha
no fa se niti pues o se taime kau pai late ka ku si palo pare ma opito e ma no foi va ni kau te fito ki he te wat kon ke Christmasi la he kau te folau mai o lo kau folau kon ko na puna hanga tonu me nenti ki va ni ko ke palo pare mai ka klasko ko na si e no sila mai mi no sila bo se dia o mai ki no ka lofa o toki he ka mai ki va ni o ye palo pare malahi I he me ko ya aku ala tu pen ke ki mama fanange ea al ke te meri e ange faina Koi. ainge ne meri e mo al ke te mama ange panga e wanoa ke faina ni ma pe on ako ngahi mahina mai ko e o September mo a kosi ne panga e wanoa ke faina ta Koi. a whakatoa pa nei toki osi whakpe mo tau whiri polo e tau whipuringa ki ako e anga e whai tutu ne kakai paku tari loto rere e ngahi ola ko toa ko ia kai hoko te tau ngau e langa whonua ana e whupe mau ki pokalama e mau kautahalanga hono langa loko e ngai whare tokoni mau ave ke kakai masiva na e foi family nima na e o ma kota masavea pa na ma e foi family nima ko pe na e lulu e aho wa valu kon go o nove ma flight ko si pa na ma o ke ki family utui pa ko e average cost ke foi fare taha ko ni we line fitu mano ke val mano pe neongo e fe ola tau whiri so aku kei hoko pe ngā ue iho tau whanua mo hahanga hi tokoni te maola whai o kei hoko pe no si mātea ki anga tau nofo I wawauni mako ki ongongo pe a solo ngāla Koi. Ko seo tama koe e tomwha koe whanua manu ia tama utui. E koe ngahe koe te lawa na tō o whai utui. Ngā unau lulu pia utui pa koe ne maue ne family ne ua ni me utui. O kuna manu ia I he langa whare tai totongi koe ni. Whakafuafu. Kote ko osi mea ko tō pehe kakai. Asia e ne wha video. Mana ko au pito. Pena kai ke puri e tingina tolu na e langa foki. Koe ofa foki na e whai he kautaha koe ni. Ki mautolu I he o langa e whare e tangata pe aku ke ngata I ko lulu ko ni whahoko ko ni te mao pe moia ki utui ka ko se o aunga to o whai utui ko ngai kulawa mao ge lulu fa ko whare ne fiha ko lava ke mo langa I programa ofa ko ni mo whai ki ngai community ko whare gen hono tolu ne ki whare tahe rei mātua ka ko whi pokalama pia mau kau tahalanga pe ko mau tolu kana e pe whi pokalama taha nau kau o tai kai ki mua mau kau tama ke he toko ua me Amerika ne mau te langa pe mo whi whare tolu taha I hore wa pa ua I nei a funu en koe whakatoa ko reo ngai whi whare ne ono o si directly involved ono langa I wawa uni ko tokoni te kakai ako whi whare tolu wha mui ko ni ko whi whare pe ia na e whai he mau kau tahalanga ana tonga I ko e Samsoni. Koi. Koi ngā koe programa whoki nei whakahoko ta campaigni me he programa ulaki o ke programa whakaosi I ngai programa na ta whakahoko na te kai ke o hake to o tahai ai programa langa whare koe ni tai totongi koe hana kai ki kaua programa koe ni he ta programa campaigni e tomwha Nai kai pe ke mau loto ke promote ai programa langa whare ke hoko ha mea ke mau campaigni aki. Ako uinga pe ia ko osi pe tau whiria tau toluia o ke hoko pe ngā ue ko ke whai fwoi a whai tokoni ko ia. Paku whakai ai fwoi pe he World Bank mo ADB u kautaha kon kong nau whengawe aki papau maa nau sirini papau nau lawa ki peke community o kau ngai mea ko ni nau whakai ai e nau tolu papau a forte o local company ke nau whai. O mau Brownie Bonds me World Bank mo ADB pa mau fia peke mau supporting ai whakaukau ia. E ulahi pe na o project I kuna o mai ke mau whai. Koi. Pe aku malape foki koe ko hatu tu uni ni he rea pau ko pau ke mo fai ai
langa koe ni ka kuna o mai pe ka pau ku mo malava o whakahoko pe mo whakahoko. Ka pau ku ikai o ku kai ke koe ka tutu uni ngahi area pau ke ko pau ke mo sain he area pau mo no tol pa ko pau ke mo langa ha whare ki community e tam whae. Koia, koe pe heke whakamalohi. Koe anga pe nau promote ke u kautaha ko kom na whengawe aki babau o alu kautaha ko o tūle rei ke nau give back ke community. Koe ki aha whakamalohi ia. Koe ki aha pau pare mai ke pe heke te tae mau ki taha piti babau te tae whai e fo i ngā aue koe. Koe anga pe mau ngahi tui o ki ai pe maho inga ke mau u kautaha ke mau toko ni i pe a community e ngahi tawhake kehe i he langa whare toko ni ke he u apiako spot o u activity kehe pe ono teke ai mau u whatongia i wawa oni ke community. Pahange pe lau o se whiri ia. Tau hoko atu pau ke tau hoko atu e whanonga e wo ilo i ku iai pe mau aonga. Tau te whito he taimi u tau mai o talanoa i he mala e politika re. O gai pere o pau tui e wei pe mo mama o wala atu ki he kakai ko na kou tau whiri mo ha kakai ala whiri e whaleta tau pure anga. Ke tako ni pe nau tolo hulu atu ngai palpare ma he papau kai ke tau rea tau tolo publiki mo private sector mo mea. Te nau nofo pe nau tole whakapo uri kai ke nau ilo e nau tole ngai palpare ma. Tau constructive ko mo tau whe tokoni mo whe atu e tau ngai whakaukau po tui koe mea le rei ia. O whai ai New Zealand, whai Amerika ma se ria. Ai rea mai e publiki, pa rea mai me ukautaha. Koe whe tokoni ki he pure a ngā mo e whonga ko nau whakalere aki. Koe wahenga whakamu tolu, koe wahenga ia i he kolomua, tani ma pēr ko mea i pēkakai, ai ngahi kolo koia kuna ukau mai i he wahe whakawhitu, wahe whakawahenga o mawai tani ma, pēr koe whakawhonga whoki na toku mālolo atu, koe mei koe taulahi au pito nai, kau ia whakawhonga he lere mai koe ne tau whare rea ni whiha, koe kau ia whakawhonga mo tu ataha, whakawhonga tu olahi taha ki whare rea, pe me vava'u e toko taha koe ni Sami Waipulu. Koe whiri koe ni ku malawa o kau i he ngahi wahenga i fitu ku whetongi hona kua whawhawhonga ki whare area i he tauni neongo koe ko hamea whaingofua. E ki mo tolu koe who ku ki he kempeni ki whare area ke mo malawa o to'o ngahi kau whawhonga motua. Kake o senge whiri koe ni ka toko fitu ku lava he ngahi wahenga ke o to'o ki nau tolu. Whewhanga ho sio whakaluku fua ke whiri kotoa ngai wahenga kai ko tonga wawa tani mape. O tui o ku tala mai i he foi whiri ko ni ai to'o e whakawhonga e toko taha fitu, whakawhonga e toko fitu. O ku ilo e kakai e ngahi palo parema ko whianga ngai mo whonua. Ko e status quo whakoko a tau tolu anga maheni me he wawhe hongo fulu ke tai mini. O tui o si ai e tai whalala lahi e kakai ki ai ki he palo pare mahano whakalere mai. O tui ko hinga e koko e na e loto lahi kakai ke whetongi e toko fitu koe ni. Pe makato unga pe me ngahi tōno no koe. O tui malu e pe hangahi tōno no whakawahenga. Ka koe tōno no koe whakaluku fua ki tonga ni i he tau te whito ki wawa uni i he wakapuna, i he no e pensini, inflation, paloparema whare mahaki, paloparema a ako. O ku iai pe impeki he kakai, pakoutui o iai hope kakai, na hako e whai whiri koe ni, ke lava ke whai ai haha whatutu o. Me heanga maheni kona koe tau status quo ne tau lere mai aki. Koe, o se koe ne whiri koe ni, mahi no ku i kūnaia, toke tā alani i he ai whiri koe ni, koe whawhonga ia wawa tani, ma koe ke o si whai hatala noa mo e ni i koe ni kona ulawa tuko ia me i wawa ni, mo whawhonga koe ia i wawa tani ma pe ku tika ke whainga maari ke mo whitu utaki mo tō tani. Ko osi, ne osi whupe whiri ia pa tuina e ki aho si i peka o tamai a heni pa nau. Whainga mahalo ke o ki tonga tapu ke he teu wana ke he whiri.
Koi. pare mia. Kau whai pe whanki tohi I he messenger mo tala Koi. noa pe ai. Ka ko whainga pe ke toko ni e nau tolu pe hulu taha ngahi maama. Ko me ea nau tolu e nau tari mo tae tari. Mantui ko nau tolu ko nei ke lava ki loto. Ko e whatongi ia pe ko e pōpōat ka nau tolu. Pau kia ha ngahi whakau le rei. At pe ka nau tolu ka ko nau tolu. O nau au whangatuko e nau whaitutu ni. Koi. Ka ko e pou mo e tokoni ka nau tolu. Ta tau pe alani po ko e ongo whakafofonga koe wawao ni mo tongani whakalukfua. Koi. O saia mau pe ke o talanoa ka nau tolu. O mantoi ko haa mau pe au ia ke ngai palpare mau hoko I wawao ni. Pa hange poko ta kempeini. Me nofo pe ta kempeini hono teke a wawao ni ke hoko ko second gateway whakalukfua I ki tongani. Ka neongo koe ke ola re whiri. Ka koe ke tuku ai e ku whenga a ku ia e ku whenga whatanoa ke ka whafofonga I wawao ni ka maa ka whafofonga whakatoa toko tawhitu. Ka maa toko hiwa kau no pere. O mauhinga o pito ke sio le rei e ka whafofonga tau te whito ke te uwhiri koe ni. Koe ke tonge iai ha a wahe ia I ho tau whare area. O tui koe riu koe koe na whai he uawhi hongo fulu. Koe riu whakatemo kalati ia na tau kore ka sias tupo nima pe ne whaki mai. Ne whaki mai sea ke tau sea tau tole taha fitu. Ka sea pe hiwa e kau no pere. Inga mai sea taha fitu ke tau majority pa tau mau ai pure au pito. Whakanai ke uhinga ai fo I riu ia koni pere ke oe ngofua ke nau whiri pare mia. O tui ko mea mahui ngā ia. Ke tau mahi no I pe o ke iai pe mo toton a toko hiwa. We're all human beings and democracy o equal o toko taha kotoa. Pau lewa te tau whenga tau tolu ke tau lei polo ai toko hiwa koe ki aha nau totonu ki he lakanga pare mia. O ki ai rewa palpare mai I hoi ririu kona koe ne whai koe he wafe hongo fulu. E mandui mau pe o ku fuakawai e tamatui tapong mo ia. Fuakawai kau whakafofonga ke na uphold e koni stutone. Pako whain hui no mai koe he koni stutone tau te whito ke he ririu koe ne whai koe he wafe hongo fulu. O ku hold he kakai a majority power I he whare area. Me apango o ku wiai e paloparema ko ke tau lava tuku whakataha mai ka whakafofonga I he tau koe e taha nima. Ke lava ki unite ke tau whakalere whanua. Peo ka sino mai pe ia whakaavarisi pe upure a ngā ia he tau e ua pe tau e tolu. Ko tui o ku maho inga au pito e whiri koe ni ke tau sio le rei pe. Ua te tau sio kita. Ka kau no pere ko tau whangatako ua pe nau tolu. Kau iei pe mo nau totonu ke nau hoko koe pare mia. Whakatatau ke koni stutone. Ka koe ke utui au iaha alwhakaholo mui ai. Koe alwhakaholo mui ai taimu tau hori ai pa ulahe utalanga lai. Ai pe he utonu ke toi whakafoki ka tupo wono ke ne whiri mai pare mia ama ka neti. O tui koe whai alwhakaholo mui e whai mea ko ia. He ku tau mau I rewa tau tole koni stutone. Ka koe whai ririu kona koe ne whai he wafe hongo fulu. E solo, we have the majority power. Ke tau purei, whare area, purei ko hai e pure anga. Ka mea pango, koe wheilaia, ne amang pe e tau tolu toko taha whitu. Pe ke tau lava perform. Tau tong pe ke tau whakau le rei. Koe ka mea kovi ka tuangiange whei mahina taha walu o ni, koe tau e whaa koe ni. Ki hatama o kusai me ta whaaki a he haueki ke hao o taki e tau whanonga. Ka koe outcome whokia solo koe anga pe ne tala noa, anga pe whakakau. Koe mea utonge tau mahino I o tau tolu
kakai o tau pure au pito. Ko tau tolu o ku pure au pito ko tau tolu o tau nofo mo whi vouti ko e taha fitu. Koe ko kau no bere ia ku pure. A koe anga fuki bene tau whakatanoa mo e tau sio. I he failure ko koe o ku hoko koe koe ki he whonua i he tau e taha nima koe ni hono whakalere mai. Pako anga pe e sio, tau tuku katoa pe tau whalala. E toko wā no pe koe toko wā fitu. Pako e hae na wā o whanga tuku. I he nau whai tutu ni kona ke whiri hapare mia. Koe tau sea whoki ki he mau inga e whakatala noa ku ke whai, pe moe ka venga koe ku ke hanga o mai, pe o kuia e nau totonu, pe o koe totonu e ki whakahalaki, o koe nau totonu he koe kau mimi pe nau tolu o e whare area, o te e kia halao i e tau kodis tutone ke ta ofi ki nau tolu. Ka i e ta whaaki koe ni o kou floto ki wanga o atu koe hao wakai ki ai, i e tau liliu koe wafe hongo fulu. Nai osi koe tau liliu, pia mahino ku taria, tupo nima, tapu moia, ke tau toko taha fitu, toko hiva pe kau no pere, hanga koe ia ko ke atara noa ki ai, we got the majority. Aia koe toko taha fitu tau toko hiva, there's no way e malo he toko hiva he toko taha fitu, he tau sio ke ngai matipika, ta tau pe koe liliu koe nai whakahoko ki he kau no pere, na e tohi ia he koni stutone, tohi mo e toko taha fitu, ke tau taha fitu, na tohi i mo ia koni stutone, ke tau hiki o tau whika taha fitu. Pea tohi rewa kau no pere ia, ko sea e whare area ko pau ke Filipe me kau no pere. Tohi mo ia he koni stutone, ai rewa he ka ke malawa, ta tau ai pepe ko haa tuunga tai nimi, ka o rewa ke liliu e lao ko ia, e toki malawa ai ke sea e whare area, hataha me kau whafuponga koe kakai. Ke ko whehu ia kuia ku peheni. Na e fia e kauriliu koni, e tau kauriliu whakatemo kalati, e sio ko tau majority e taha fitu, ka ke nau te whakaukau ke ngā whakangai pure tolu a tau tolu e whanua. Ko whamau anga, pure tolu ia, ko mahino pe ia ko kau whamau pe ia e pure ai. E te nau taki ko koe e ta whaku ia. Ko whare a rea tohi e koni stutone, e sea ai kau hooki no pere. Ai e te nau taki nau tolu e pure ua. Ka tohe ne pure uloa ki ai executive, ai a koe ni o ku kei ata ko ki ai kau no pere pe mo kakai. Ka koku whehu i, na totonu nai ke tohi i he tau liliu, koe sea ko ia, koe pare mia koe e whiri ki he executive ke pure uloa ki, kua pau ke whiri ia, me kau whafufonga kakai. Koe ngā ke mahino ta tau me tohi i koe kau no pere. Oku maoni lahi foki e whai mea au ke bring out ko ia. Ko tui ko kau tama ko koe ne nau whai koe whai liliu, pene nau oversighti ai whai whakatū ko ia ko pau ke sea peha no pere i he whare area. Koe. Koe ke ulo i au ia, po hae huinga na kai ke nau identify ai i he whai liliu ko ia, po intai tolo, ai toko hiva ki he pare mia, po toko taha fitu pe. Obviously, o ku iai ai whai tōno no i he whai whakatū ko ia. O tui na ton ke tatau pe se a ia, o whare area, mo pare mia, ke tō ata pe ia ki he kau me mipa toko no. Mea pango whoki kuna e whai he kau tama ai ririu ko ia, i he taimi ko ia. Pau ke tau ilo e tau tolu pe ne anga whe na mau ai whai outcome ko ia. Pau whai outcome ko koe ne mei whakawhia maari e taha, whea ke utawha aki ko toa. Ke tō ata pe ai lakanga ki he sea, pa tō aka pe mo lakanga ki he pare mia e whonua. But obviously, na e miss out i he kau whakafofonga ka kai, po hei kau tama ne na hongo whao e lao he taimi ko ia. Ka kai ke nau hanga whakatonga i ke whakaawa ai fwoi lakanga loa, ke ai intai tolo pe ki ai, kau me mipa koe toko o wa ono koe he whare area. Koe. Ke ngā he ka pau te tau tala noa ki he tau whakalere i whakapolitika re, ke toi te mokalati ange ka pau ke whakaukau ia. Koe fwoi, kono whakangata ngata koe sea, oku
o koe ke ne poupou ia ke ai whakatemo ka alati a ngē ka pau ke whakaukau ia, na makatuunga e tau liliu whakapolitika re ke tau liliu ke whakatemo ka alati a nge i whakaukau ko ia, kono whakatangata koe koe kauno pere pe, takapaina na whakatoanga e ke whakatangata mo pare mea ke kakai pe, o koe ke whanonga ia i whakatemo ka alati a nge a liliu ke e tomwha, Moni la. Mo tui ko no tuku awa ko koe ai lakanga pare mia ke tuku wa mo. Ko whakatemo ka lati ia. Pa paurewa na e tuku awa pe mo sea ke whare area. Ko whakatemo ka lati au pito re wa ia. Ka ko ilo i pe na anga fe ai fui whakatutu na. Ka ko palpare ma fuke tai mini solo. O tau whatonga e ke foi mea. Ka ko osi hoko fukia ko konistu tone ke tataki mai tau tolu tal me wafi hongo furu. Koi. Whaingata ke tau hang tau tolo to e furihi o to e whakaui ngai. O toni pe ke tau mau pe tau tolo in tai tolo meni ke pare mia he toko tā fitu. He ku ikai tohi ia he konistu tone. O mantu iko o fuakawa e tama tu i ke aphole konistu tone. Pa fuakawa i mo e toko ua ono o kawa e toko tā fitu ko koe. Ka whakafofonga ka kai. Pa paurewa uia ha whakafofonga ia e hau ia o rea mai koe ke intai tolo ai toko hiwa ia ke nau pare mia. Une mau i ia foi fuakawa ko ia. Ingo foi pere nge si ia mandu o si fuakawa i nau tolo ke nau uphold pa puke e molu malu ko koe o e konistu tone. Ka ko mea pango o iai foi keisi koe nā ono kei. Awe pe koe se a ke kau no pere. Ka ko ngahi mea ia utonge tala noa he kau whahonga whare area pa bau whe mai whanua ke whai hata mono ki ai. Koi. Oku e whehu i hene oku whehu i mai e tokataka o whakai wha. Aia une pehe, a koe hao lau ki he tō wholofola e tu i ke puri angaloro tonga. Oku hā mai e ne mokoi ki he nau whahoko whatongia. Ngari e poupou ki ai pe ku ke poupou pe ki kaunau pere ke oange ke nau taki pe pare mia. Ka natula ko koe tu i ko tamai ia ka tau tolu hono kotoa. Koi. E kai ke ia ha pure anga ia te tau pehe tene hango tuku hifo. He tango ko tō wholofola ai. Mantu e pau pe ke ne ri mau pe toka i. Acknowledge pa pau na iai ha ngau i le rei. Ka e come back pe ia ki he whiri ai kakai. Whakapoto ko koe ai ka whafofonga koe wano. Papau ne o si acknowledge mai mea ne hanga i le rei ai kau tama ko nifi mahina hiwa ko ia. Koe ke uhinga i tau ia ke guarantee ke toi ange pena u tolu e fwoi tau e whaa koe ni. Ngau e hala a ki rewa e tau ia hono mawhai. Ke ne hango dictate mai ke kakai whiri. Mo e toko wao koe o atu. O whe mau ke te atu pe ai pare mia ko ni mo e puranga ko ia. Ko tui e kai ke lama e tamatu i o whai ha whainga. Whai tūtu uni wha ware pe he. He pau pe ke ne toka i mo ofa i toko taha ko toa. Pa ko hinga ko ui ko koe tau general election ni. Koi. Matapa ke whai ai ha whakafo o. Pe ko no wha puranga fo o. O maho inga pe ke wha fo o. Ai mea ko toa pe whakatau wha. O kulawa kakai o tala me ngahi past performance. Pena e sai, pena e kovi. Fe i kan o mika whanua. Fe wakapuna. Fe tunga koe pensini. Fe tunga koe trade deficit. Fe tai tunga koe tau budget deficit. Papau o tō wholofola mai tu i o ku sai ai ngau e kau tama koe. Kanane te tō wholofola mai pe ke tau whainga ke whakatau ataina whakaikanomika. A whanua. Inga o ku acknowledge mai pe mea o sai, but ne to acknowledge mai pe tau wholofola. O whe mau ke te whaihanga au te le rei ange ke whakatau ataina e whakaikanomika tau tau. O pau pe ke tau analyse poto e tō wholofola. Pa tau tuange pe tamatui ke tau ataina, pa tuange pe mo kakai ke tau ataina he nau whiri. Pa tau ataina mo e kau whafofonga koe toko wao no.
po hai te nau whiri ke hoko koe pare mia hoko ia. O tō ke tonu ia ke dictate, pa tauhango whakauhinga e tō wholofola, kono whina ngalo ia ke whakafoki ange pore anga koe ni. Ke tō koe ia e kau whafonga koe ni e toko fitu fo. Ka pate te tala noa beki wawa. Koe tau whafonga fo o e tahai. Ka koe tō koe tau ka whafonga me wawa o kuke amanaki koe ko whē ai whahinga pure anga te nau pōpou ki ai i ho wakai ka tiki nau tolu. O si koe au e tau whiriku u ahi hao whakaukau. Te nau nofo ke ta whaaki he mā, pe te nau alu ke mata u, pa ko whē ai whahinga pure anga te ke whakakaukau atu te nau iai e kau tato fito ke kau whafonga koe ni me tau tolu, ka whafonga me niua. Ka whafonga me haapai, ka whafonga koe ni me tau tolu me toke lau. O kuke wakai atu ka tiki nau tolu, i he ngahi kawenga koe ni whai kai na whai kai ngahi kempeni, ngari te nau alu ke he tawhaaki pe koe e kakai, pe te nau ngari whiri na toke tawhaaka e nōpere. O tui e whaingataa ka te au ke utalange ke alu ke nōpere pe alu ke kakai. Koe whare i e anka nau tolu, mō sio ki he kōhiri, ma hina hiwa koe tau e whaa ko o si, koe tau e tahanima ko o si. Pa mō sio rewa mō kei fo o, ke whai tau e whaa ko ni e hoko mai. Pe te mō nofo i he status quo koe tau e tahanima. Pe te mō hoko mō tolu koe kau tama fo o, ke aiha mea fo o. Mandu nau hū ke iki atu, nau very energetic. Pau nau whe mau nau tolu ke develop nau tuunga whakapolitikare. Ma hino ue kau tama sinia, mo kau tama matua tua. I he wharearea mo e kabineti. Kau tongi oe hoko e ka wahe ke lolomia ki e kau tama whohou ke pehe ugiai hanau whakangatangata. It's a fair game ke toko ua ono ko toa na koi wharearea. I kolo toko taha ko toa. Pako kau tama koku lerei, e kam auto e kau tama lerei e mahino pe ia. It's a matter of time. Ingo ku whare i bea kuia ke he kau tama who koe toko fitu. Mō sio lerei, sio ko wāhenga, sio ke whema o wāhenga, sio ke whema o whanua ko ke hapuia pu hapai pu ko wawa, pa ke sio whakaluk fua. O te sio kita, o te sio ka lakanga, pa te sio whakapoto poko hai hatama taki lerei me toko ua ono. Tene hango tataki whakalerei, ai whai tau e whaa konu ke hu fo o mai ai. Pau ke hu mai mo e amanaki te ke hoko ka tama lerei koe, ka tama whakafofonga lerei koe, po ka tama kapinet lerei koe, i e kaha ko koe ho ngau e whakapolitikare. Aku ato au ia e ku talamonu ke kau tama kona toko fitu. Nā kau nau tolu te nau whai ha mea fo o ke asiha e pok fo o ke ririu e status quo kai tau whinga i ke tolova e tau paloparema whakaekonomika o whakatatau ke tō wholofola. Koe kai ke koe whi amo kaki ko koe e tau patseti whaloto whanua. Koe ka mea au tong ke tau to'o maa. Ka ue ne whiha mo kei whakakato mai pesi rini ko ia me nu sila mo seria. Te tau te pehe a tuai pe i he tau e whaa ko ni pe tau e walu. Ingo ko foi whatongia ko ni tau te whito ke whi toko whitu fo ou sol. Great. Ko whi whatongia ma mawha mo. Tonge nau sio le rei pa nau osi poto whi unga pe nau tolu. Nau tui, nau oslape nau tolo convince o nau wahenga, nau hinga nai whiri e nau tolu, ke nau mau ai poto whi unga, ke nau ato whai ha whai tūtu uni koko le rei mo sai whakalupua ke whanua. Koe, mahino mai tai ni mi foki koe kau e toki a ua tuia ke taim koe ui ai wharearea, pa e toki whakotu ure wa hingoa whaka ofisiale. Aia koe tu he tai ni mi mahino pe, kua pau peke ai kau e whafonga me he tawhake kakai te na hiki nima ke paremia. Te ai pe moe tokotaha kai ku o mahino mai. Lot whawhanua me he tawhaaki koe ia kau no pere. Aia ko toke taa sake ke me tawhaake kakai.
Ko ai pe mo ngai whamatala ku umai, o ku iai mo interest ai paremia malolo, o ka meiliku, ki he paremia. Pe ho wakai ki ai ka pau ka toko tolu eni, o ku te nau campaign ko ia ki he lakanga paremia, i he, ai e whakahoko eni, i atahanima ki au wanoa ko ti se ma, i u baha ko ia e ui ai wharearea, ke whai ai whiri paremia. Oia, ko niusi ko na whanonga au ia ngau toko whaa. Tui, Pe o se aso waleni, ai sake eke, mo Daniela Fusmalohi, tokon pare mia, tui, pa toko taha rewa me he no pere ko whakawhanua. Pena e pehe foki e kamata nomination ni he ahon. tui, Ako information ko na ma au ia na ke lava kamata he ahoni. Ka ue nima foki ia sea whakataimi. E tui, papau na kamata e ahoni e lau ahe ta wha pa ta puni. Pa iai rewa foi ahe tolu within 3 days. Whe mau ke he ui he sea whakataimi ia a ka whafofonga ke o mau o whai e pāloti. It could tui, be in day 15, could be in day 16, but no more than 3 days. tui, Mahino mai ni ana ke whai nomination ni he ahoni. E possible ka auhu pa koe. Ka koto e wawe pene haua nei whinga pe ke whai whiri pare mia ki mua he Christmasi. Tuk mua ke whoki ko ho hinga ko koe po hai he toko tolu pe toko whaa. tui, O tui, papau e to'o no pere ke ta whaaki. Kai tau sio ke whi toko tolu koe. Papau ne o si lava pe toko taha fitu ia whai taha sol. E kai ke tau te tā noa tau tolu ka whakawhanua po ka no pere. tui, Ka tā tau ke riu mo majority pao tau mao. Tau pure whare rewa tau to. Nai o si intention pe he pe fo i riu ia. Pako tui mahalo koe mea ia ne tau ki i kū ia i kau tamako koe he. Taim koe ne whae riu. O kai ke nau whakatonga i ai fo i konga kona koe ke sea koe ha taha me no pere. Ka tau peko whi case ke he ia ke to whasio ke ka hau. Ka kambeko koe ke kau ke he kau kantiteite tau tō toko tolu. Pau ne nau osi whe tuku lolo aki nau tolu. E kai ke tau te tānoa kantiteiti no pere tau tolu ia. Ka mea pango whoki o te ke whae nomination ni paku ke whai pe whe tānoa aki. Ka koe ke tau ilo e tau tolu ia po koe hae au kam ko koe au ki ai. Pe te nau alu katoa whi toko whaa be whoki hawhi pek tauna whi toko ua ka ai peha toko taha. Koe ke tau ilo e tau tolu ia na ai peha whinga whi mahino aki ia i he no pere mo e kakai o iku pea nomination pe taha. O puri katoa ngai whi mea ko ia pa kou tui o ku tala noa ia. Pa kou tui o peni pe mo e no pere ke tala noa. O toi no ho tau tawha aki a tau tolu ke ma opo po e haka mea o tau loto ki ai. O tui, tau tolu tau ma e majority power. Pa ku taime taha. O taime ko tau wheila ai. O te tau hango te kei e wheila o blame e toko hiwa. E koe ririu ia ne so mai pe ririu ia ke tau pure whai te ri. A koe mea pango i he kai ke tau lawa ngau e whakataha. O tau hangrewa tau tolo o whai whi whakakau kau. O awe ke kakai o tonge o ai pare mia ha tahai me toko hiwa. Ka whakakonistu tone fo kia whakatemokalati. Everybody has a right ke pare mia me toko wao. Pa pako balance of power ia. Ke lava ke whai haka whakatonu i he mahina e taha walu ko ni be tau e wha. Koe ka mea kōwi ia he tau kei mau be tau tolo e power ke furihi. A tama pare mia ko ia i he mahina e taha walu po e tau e wha i e whiri hoko. Peanga bea ki si o. Koe tāwhake uhinga nā kuhanga i pēau o mention te toko tolu. E nai, moni pēna e whakahoko mai koe e he toko tapu ua he ne whakaeke le te o New Zealand o ku toko whaa ke toko ni paremia. Pēna e toki nā kuwhai e whakaeke o toko tapu fitu.
Pane ne whaha mai o ku ke tu whakataha pe kabineti, ko na o kantiteiti ko paremia lolotonga pe, aia o ku ikai ke te kantiteiti ai tokon paremia, tani la fusmalo, aia ko na o kantiteiti pe taha ko paremia lolotonga, ai sakek, pe a ka toktaria pe ke ua ake taha me kakai pe ikai, he kuhange whakalau, pe ke whakapapau, hange ko fika ku ke talamai, ko tu ke taimi pena talamai, aia koe ahoni ka pana e whai whotu he ahoni, e lau mea e aho tahawha, aia koe a tahanima ko o tise mani, e whai hoko ai ai Filipo, e waha a koe a tolo ai tahanima ke tahawalo. Aia koe ne tu koe ni ko au, ka pa e whahoko au, aia ngatolo ati a tahao no, ai ke ko osfo ke a tahawha. Ka koe konga ni taha ko mahu inga ia ke tau tala noa ki ai e tomwha. O tau tala noa foki he tuu whakataha pa tau pehe, o whainga ta aia ke nau tuu whakataha. Ko inga, verbally o whainga fuan e tau pehe ke nau tuu whakataha. Ka practically e umea koku nau whai ku tau sio ki ai, o ku whainga ta. He nai whake tai mia nai whai ka te peiti whare area, na e mea foki a pare mia lolotonga, ma tai mena te ke pare mia iai nai ke ka whonga pe kakai. Nane pehe i whare area, a koe, ko taimi ko toa pe o kuma wato e poini le rei, ke tau, o mahu inga pa tau tui ki ai, o ku pōpō mai ki ai e kau no pere. Pa mau whakau ka taimi pālo tite nau kei pōpō ai, pa taimi pālo tia pa nau pōpō bina tō ke pure anga. Aia, o ku mau e poini le rei mo mahu inga, ka ke pōpō i o tuku pe ia ke whiwhitu e taha neonga e pe tonu pe hala. Ka ke pa tau whanonga mai, pa imka nai whae ka tau whiripare mia, pa ua whoke kantiteiti. Porque taimi kana osi ai ko foi tahane palo pare mau nau ho. Kapa na sai pe ke ua. Porque taimi kana osi ai na ka ke lava pare mia ia. Ke te fili mai hataha me timi ko kona nau fi hang hangai. Ai foki na eke ki ai bea ko ne mea ko pare mia ko yana ne pehe. Ko pau ke ange pe au ia la kanga ke ni kona nau popo mai ka au e fili pare mia. Ai ko palo pare mai ko tau fi hang hangai mo ia. I he tau ngahi fili ko ni ko tau situ a mi ai. Ka pau rewa e to e ua pehe. Ko nau taimi ko e awa ko ke whiri pare mia, ko ti mahalo ko whi taha ia palo pare mau, te ke ki aha pare mia, te sio ke na tala mai be foka na te ke ki tau sio ko ui hoko, na e hanga he pare mia lolo tonga fo tu ate ni i, na nau poupou ki he pare mia malolo i he ni kabineti, ka ku koe ki hanga ilo na kai ki aha mea wha ofisiale na ku sio ki ai, ka koe anga pe e u whamatala na e o mai, ka ko tu ko ui ko ke nau tu whataha e tom wha, o guai beha no palo parema, e koe ngahe ka pai te nau tu whakataha te taktahe timi e whakasapoti ki ai, pa koe ne movete pelo tō taha fitu ko ia, ka mao e pure anga, e me nofo pe kabineti he timi koe na e sapoti ke paremia. Ka koe ku wakai, pe wheho wakai ki e tom wha. Ika koe whai palo pare ma whoki ia, tau whianga ai mo ia koe whai palo pare ma lahi. O pau te tau sio ki he whai tau e whaa konu ko o si. E hoko kona koe Vons. Na e ri koe pure anga ko ia, pa kuiai o investigation nia o si whaide i he anti-corruption ni. Koe. E tau pehe tau tō luia, o ku question mark lewa, ai kau tamai ko koe, nei ave ko koe i he launga ko ia. Pa ko toi mau bea mo information, o ku iai pe mo kau tamai ia i he pure anga lolotonga. O ku iai hono impeachment ni o si whaide i whare area, koe kau fu whapapau i pu mo oni au pito. Pa ku iai mo kau tamai o te u whakailo. Pa pau rewa te tawa si o tau tolke o keisi ko ia. E kai ke te maa ha kapneti ia pa pau o si lahi pehe o keisi o whakatotolo i. E o tau atu tau tolu ke fo i manga wha ke te uwhiri ha tau kautaki ki he fo i tau e wha ko ni. O ku lahi ngai fo i mea ia o ku kei whai e ngā ua ki ai. Pa koe ke tau ilo e tau tolu koe hae outcome ki ai. Pa koe tui koe koe whai palpare mai a koe he koe ke nau lawa tuku whakataha. He ku nau whai ilo ngaki fo ki nau tolu ki he ngahi whaka ilo mo ngahi mea ke he koe a koko. So, mea koko pe he ai koe koe
the status quo is broken. O whainga tā au pito ke tau soatu tau tōluia e toi ai outcome le rei. Koe ki sāti ko na koe nau hango o Senate koe, nau ai au ia o generate i AI, pa koe outcome i e nai a base i he o teita koko nau mau. O teita ko na ko nau mau ki ano whakalere mai koe whanua i he tau koe tahani ma. Moe anga e nau predict pa pau e toi ai peha pure anga e kakai. I e whai e tau e whaa koe ni. Koe mandui, koe whai prediction ko na koe tau te whito ki he status quo. Oku, ofi au pito ia he mo oni. E wofi te mo oni e whaingata aia ke tau sia tau tō ke fu o tu palo pare ma kon koe. Oku now personally involved ai. I he ngahi investigation i mo ngahi uwha ilok whai whare area ke impeach. Ka ha outcome ke whanua papau e alate umea ko ia o hoko within the next tau e taha pe tau e whaa. Ka fu umore lahi mo onia ka tau tolu. Ka koe ke tau ilo. Pe anga whewhe koa ke tau whaiha whaitutu uni. E lawa ai ke iaha outcome for all ke fwoi tau e whaa koe ni. Ia o whe mau ke iai ai fu uririu lahi ia. E sol. Ko tau tāno tau tōku ni wa tau tāno tau tōku e tuhi whahai. Pe a tek wha pesinolo ata. Ko tau analysing tau tōlia based on performance, facts, e past performance. O compare mai re vai a papau e mei tō mai pēka tamata tau ki he performance kon koe e whai tau e whaa kon ka hoko mai. Ko hingo otsia ko koe ke liriu e tōnga whaka ikanomika. O ko a kensia kakai. O ko a hange ia ko tau peti tau oka ke maa lowa hosi. Tau ilo pe tau tolu e fo e hosi ko ia ko spretiki pehe rating ia e whika walu pe whika hiwa. Kai tau ko atu tau o peti hosi ko mahino ko spretik mai o mui mai ia he foi lere ko ia. O pau ke tau analyze whalerei u data mo u performance. Tau sio ki he trade deficit, tau sio ke budget deficit, tau sio ke no e benzini, tau sio ke palparema e wakapuna. Oku lo lahi mai e palparema ke whanua. Pau tau rely e tau moui e tau toluia i he budget support me New Zealand me se ria. Pa tau rely mo tau moui e tau tolu u development fund kona koe na whaalau koe. O inflate a ke budgeti. Ko foi mea fokia ko look forward tau ia ki ai ki he debate kon koe budget for all e tau whapanga for all. Pe kei nofo a budgeti he inflate. Pe ko osi mama fe unga kau tama koe whare area. Ke nau wakai whakarerei a development. Koe whikonga ko hokai inflated tia hoko ia he development budgeti. Po fall within foi budgeti ko i lote mahina taha. Ko pau ke fall in e sirinia ko mahina taha. Ko tae whakarao le vai. So ko look forward tau hia ki he budget for all. Pe ke inflate ai pe holo, pe te nau ngāwe mālohi mo o development partner mo World Bank mo mea. Ke omi hafo i sirini ke ngāwe i loto whi mahina taha ua ko ia. Ke asi maalunga pe patseti. Ka mea le rei whuko no talanoa i mea ko toa pe. Ke lawa ke o mai ngahi mea, ngahi palpare maa mo ngahi mea ko whihalaki. Ke he maa ke whahasio mo wakai ki ai. Ke tawha ko o koe mea taha ko loto ke uki e awhikia hek mana tu i he mea kun ke mention mai hange ko talanoa ko ki he whailo wha impeachment ai a ko sewa ke ngahi wahe ko e tau ngahi mawhai o koe o ke se o ku mawahe e me whare area i he temi ko osi ko tō whukatai ni mi ko osi tāpuni e whare area i koe na lere mai o au mai ki Novema, aho wanoa Novema, a ko sta puni whare area e tau wha koe ni ko tau si tua me ai.
Ko ngai kesi ko mawahe ko o alu na tolu ia ki whamauanga. Ko pure ke hei aku ne toka ngai ko te nau hoko na tolu ai. Ko ngai kesi ku alu ia ki he tau iko komison tau e whai hala te nau hoko na tolu ai ko tawha aki ke hei. Ko ngai mea koe ai whare area na nau lere ai. Ko tāpuni ai tau ia whā ko ia. Ko whehu i e ni ka pate tau huu mai na nau huu atu ko ni ka huu he tauni. Ko alaka ni ihia o te whai mea koe ko impeachment ke tau e whā ko osi. Does it make sense? Ke ose to whare area ko e me tau e whā ko ia. Pe te mai o puke mai mea ia ko ia o mai ke toki whai impeachment ia i tau whare area for all. Pe ka pako ni ihi koe na nau teo ke impeachment o koe ke nau lava ki whare area. Do they have a right ke nau o ke ngai api ko ia puke mai ni ihi koe ki whare area ke whai hano impeachment? Pe ko uhinga pe ko ngā ko ni te lava mai te mau impeach e toko taha ko ia. Ko uhinga pe ko ke ngai mea o kuma opo mo ngai mea ko ava o totonu ke whaha wakai ki ai pe o kuiai hano totonu whakalao u mea ko ia ke tau whoki ta tolu ki holo mui ta tolu ki mui o unu mai ai wha impeachment i ha tau whare area fo au ko tāpuni. Ka pauna o si ave ki whare area ngai mea ko na si ave ki ai te pile impeachment mo mea. Ko ai tui ku o lava ia kau he tau whare area koe e whā ko o si. Kau whewhe ho wakai ki ai. Koe mea mo onwhu nau ke tawa no koe ki ai. Koe mantui koe, kai ai ha whaire ha impeachment nia i whare area. Koe wā whare area ia nau tolu. Pa koe tau mua pe ia ke rie tama koe ia ki tua. Maka tuunga nei ai e ne whai hala. Pa paurewa na whai e whiria ko ni ia ko o siri he kaka ia ki tua. O tu e kai ke te hoha na mawhawhonga ia ne whaire impeachment. Po o si whia ia ko si kuna wha o tua pe ai whai mea na whainga ki ai. Pa paurewa ko hua tu ia he tau whare area ko ni ke hau pe tamata tau. Pa u teke na sai na wa ia. E tene hoka e ia ke mo hawa me tā. Ke se a ke nengo te pire i mai impeachment ko ia ke whainga i mantuko intention ni ke to e tama ko ia ki tua. I ha whainga uhinga pena ia ne tau no pa ke na sai na wa ia. Ko tau mua impeachment ko whare area ko nau whea au hia nau tolu ia. Ke to e tama ko ia ki tua pa pau whakawhiriang ki ai whare area pa ke na lawa ngau e whakatahi whare area. That's the intention is to remove them. Wa baure wa hange kaka ia remove pe tamago ia. O tu e ka ke te hoa wa fofonga e ki ai. To tu ai pe whare ko ia, whaire ko ia whae ki kabineti. E ko stai au ngai ko whana tula pe no to e kaka ia tamago ia ki tu. Ko whehui mo ni ni ko mai he taha ko ni ne tala mai fok. Ko whehui to don ke whai. O ku whakakoni stu tone nai ke nake ko ni ko e hange ku o na whai to whare rea ku o sia. Wa ala te tamango whakafofonga ia ki pilai ka wha ena ki inui noi. Te tuki he tamai taha. Pe kuna hau koe te tauri. O kuna hu lo wa pepa behere te whangare wa impeach koe na ki tuki ia i pilai ka. Ko unga koe wheho i whoki o whakoni stu tone. O whangofu hai koni stu tone. Ke nau te o whata mai umea koe e tau e wha ko stapuni i. O mai ia ke toki whai impeachment ia. I he tau fo o koe ni ku tau huki ai. Ko tu papa ka ke ana wa ia he tu ataimi. Ue whakamau anga mo a polisi ke nā launga ki ai. Papa ne la vea tamako no tuki. Au leo launga ki a polisi ki hake kau polisi a tā tiki te e tamai taha. Papa ka nā ke haki whewhine. Koe mea ia nahua ke nā whakarerei i pe i tua. Ka ua toi whata mai u mea hoko tu ataimi. O mai ke nau palopare mai loto i whare area. O pau nei nau lau pe nau tolo solo wa pe ngahi palupare ma ko na ko mea i tua taimi ia nau tolu pe ia. Pa pau lewa ala te loto mamahi o lahi pe la vea hata. Awe ke kau polisi o whaere halaunga ai ke tātiki te he polisi e whakafofonga ko ia. O impeachment i whare area, ka nau mau i ha ngā au e whakawhare area, pe ko nau wala ha to'o ha sirini me pa anga whakawahenga. Has to do mo hanau whainga mau lao i loto i nau ngāwe whakawhare area. Koe. Ia ku, ua pe whakahono maari e ngai mea koe ni, e ku, koe vote of no confidence,
o fai ake matai fika. Ka toko lahi pe e ta whaako una pureanga, he kai ke lawa ia ke toa na tau ki tua una toko lahi. Even impeachment, ka pau e toko lahi pe pureanga ia, ka pau ko impeachment he taha kua he pureanga, ka toko lahi pe ia, ko mako uhinga e taha koe ke tau whaasio e lahi impeachment i whare area, e neo ngā te ki kivia ta te totonu, ka koe ki te mao te whika e kei vote out tai he impeachment, ko tui mahalo ku o kei ngā ue pe mea ka matai whika ai, pe ko hae pureanga ko ki ai. Ka ke he tomwha ko tui mahalo ku tā o mai ke whaosinga ta Polokalama, ko atu peke ke whama opopu mai mua i he paremia, fe ho wakai ke he tau whanonga tuko ni ke aho, puka aho koko e uia ke whai lesi sita me umea ko ia, mahina ngā hingoa, ko ha ho wakai ke whaosi aki, mo whama opopu ke ta Polokalama i whewhini. Nā lo so. Ko anga ko sio, I could be wrong. E whai pa i ku toko taha pe me kakai, pa toko taha me he kau no pere. Okay. E kempe ua. Pa e posi polo pe ia, ke tala noa e toko taha me kakai mo no pere, pa whai pa toko taha pe. Kaka uhinga whukpe to involve e hingoa no pere ia i he tau pe he whiru pare mia. Ko kai ke maa opo e toko taha fitu. Ka koe lo ia uia, it's the impossible ai mea eu tau whenga tau tolu. Ke kore ka nau tolu ke nau whai taha. Ka koe anga whuki e tau whakaamu. Ke whai ange nau lawa o whakataha. Ka koe anga ku whakafuafua, it's possible e toko tolu e whiri, but toha toko taha, papau ke majority e tamko e pare mia. E toko taha ka whiri, pa toi rewa toko ua. But it's a numbers game. Hange peko whakamatala ko ke VONC. The winning number ia, ko e taha wha. The composition ko taha wha doesn't really matter. Poko toko whiha me kau no pere, toko whiha me he kakai. Hinga winning number ia ko taha wha. Doesn't matter the composition poko whewa hai uma me taha wha. Ka ko e si kiwa ko ha position ha tama. Ha tama no pere ke tangutu whea maarie. O haa mono taeri ki tua he mahina taha walu ko o ku tuu mai ko awhi mai ko me mui. O whea maa wai ko mo nau whaka amu ke alu e matai whika au ke toko taha fitu, toko taha walu, taha hiwa. Ke whainga taa hono whaire Vons. O tui ko whai malu ia o ke malu e pe a kakai e whonua. Pa koe haha whainga liriu e whai. Po haha whainga whiri e whai he tau kau. No pere mo kakai ko na koe whaitoko hono uano mea. O pau o kunau whema o ke iaha ririu pe whiri ha tama whakapoto ke ne tatake fo i mahina e. Fo i tau e whāko ni. O ke iai pe malu a kakai kono ri he Vons i he whai mahina taha walu kon koe. O tuangi mai ko koe ke whaide a ke Vons po impeachment. Whakatoa. O tau tui tuku pe tau whalala ki he iki tuku tau whalala ki he tō tawhitu mo e toko hiwa. O whape te nau whaiha whiri whakapotopoto. Koe mea umauhinga ka tau tolu, mea umauhinga ka mautolu i wawa usol. Koe ngahi palani whakaika no mika ko na koe ta tala noa koe ki ai. Ke whai ange hoko a wawa o koe second gateway a ki tongani. Ke toko ni kono langa whanua. Solowa e maupalpare ma whakapuna, solowa e maupalpare ma whaka lolo mo mea koia, whakawhare mahaki. Koe au kamia ko koe o ku mau whakakau ma tolki ai. Koe tama ko koe tene tiriwa ko koe whai outcome ko ia. Koe tama e ko koe mau whai mau ke mau. Sio koe ki ai pe whiri ko koe he toko wano ki o whai e tau ngā ue. Ko anga whakakau, pa ko tui tatau pia tongani ko toa ia. O tau whaamu ke iaha tamalere ke ne hoko atu e whanonga i e whai tau e whaagoni. E ta wha malo atu he lava ko ia ai whatara no ka te koe, hange koe ku ke o mai. Mai never know na i loto katoa e tau toko tolu mi wawa au i he kabineti. Pea koe na i loto ai te nau lava o whaiha mea ma wawa au i he ngahi tūnga wha ekonomika koe nuki tala noa koe, tau wha ka hoko mai. Pea ka ilo ange ku osi e tau whiripare mia koe ni,
o kai ke nau kau na tolo ai a whainga o hinga pe ake nau tolu nau pe ko ti kai e te ki toloi tau me wha ekonomika ke tau e wha kuni ka hoko mai ke tau u hange koe ke whi a kapulu kua Nusilani mo Australia tau mai koe to whenga ka malo i wha Australia pa tangere vai kapteni koe ki hawe Australia ki tima All Blacki 4 more years ai koe ngā te takari haki whi tau e wha o ka pau tau hange ko lau ko hiwa ka pa nofo e mea mata au ka hema e tau kua whakafonga toko tolu te tau te tatare hawhi tau e wha ke tau plan wha tau ko tio tau wha ampe ke ua pehe ko tui ko whainga maari a uniku tau tui ko whainga maari e lelei taha eni ia ku wakai ke he whiri ko he ngai whiri ko ni ku hoko ke kau kato e tau toko tolu he i kabineti i he tauni o tatau ai pepe kabinet me hema pe kabinet me matau o ke i loto kato e tau toko tolu ai ka tau sio pehe ko nā ku talamahe ngahi feitu ke he ko wawa o mai wawa na kau toke tae toko tolu tau pa koe ke te tonu ke nau sio mai te tau expect si ia tuka nau tolu tau very high expectation a bito he tauni ki atingi nau tolu mo tau wamanaki atu koe tau e whaa koe tauni mo tau e whaa koe nga hoko mai te nau do something ke tau ekonomika i wawa to wha o wha tuka ti koe ko ki hoko i hatai me whainga maari ke tau sio ki he hatunga te tau hoko atu ai ka ku malo a bito ma whainga maari he whewhini ia malo a bito sol o whatu o whatu whamalo atu e kainga i he lava koia ke mō kau mai i he whatala noa koe ni ku ngā whahoko pēr mō tom whapaia pai peha wakai ki he tuunga koia ki anga ne wakai ke tuunga koia ku tau whanonga atu ai pei mi whale area ne ngō tikai ke papau ha mea ki tau sio ki ai ka koe anga pēr wakai pe mei tua ki he tuunga koe koe e teu koe whiri tau pare mia pēr mō ngahi tuunga o ki ai ngahi area koe ahoni mangahi isiu ke he pēr kulawa ke ma Afrika e matala noa i ahoni whadawanga pēna e ongo le rea tuka teki mō tolu ka mō mea tau toki whelo ngaki i a whainga maari e ka hoko mai.